A noću tebe sanjam, čekam dan. Za sad ništa, za sad ništa. A još se nadam. Puni smo nada. Nade uvijek ima. Ali bitno je da se mi družimo, da je ekipa na okupu. Bog! Mi smo na televiziji! Braćani smo, ali iz Splita. Malo hobotnica. I'm from Sweden, but I know how to catch squid. Well, the weather is great and we have a good time, so yeah, we're lucky. Da, ja sam iz Portugal, ali živim ovdje 4 godine. Za mene Hrvatska je najbolje zemlje na svijetu i zato ovo je tradicionalno život. Za mene ja živim svaki godin samo za to, razumiješ? Prijavljeno je 54 ekipe, od toga je sudjelovalo nekih 34-35 ekipa. Prvi dan je poslužio, eto, sunčano, danas je bilo malo lošije vrijeme pa i lošiji bio ulov. Najveći ulov, to je u ovih 7 godina, iznosi 69,70 kila. Prvu večer, drugu večer 12,5 kila, sveukupno je 82,10 deka. Najveća lignja bila je 36 cm, najmanja uvatila slasičarka sa Hvara, 8 cm svega. Prvo ćemo nagraditi one najmlađe i najhrabrije koji su bili danas. To su morski vukovi sa zlatnim medaljama. Pa idemo mi, najmanja lignja danas ulovljena. Mario Bakotić, Ante Najev, Tihomir Armenas i Stjepko Vlahović. Presudilo je vjerovatno iskustvo, djelomično i sreća i prije svega dobra ekipa. Tu je 2 dana druženja uz hranu, uz piće, znači jedna manifestacija koji su dolazi nam, evo svi, svaku godinu sve više i više. Na kraju krajeva ide sve u dobrotvorne svrhe, sav novac koji ostane ide uvijek za pomoć nekome kome treba, od naših Hvarana naravno, i vjerujem da to ljudi prepoznaju da nije problem dati tu kunu da pomognu nekom.